Kung amo kakita katsorati ni Dios, manakit kaketra karwak or, onekat elelik panstik kwalikutan ut makunta chap sa cholaon. Pero ki katsinak ki, onekat seka, Sancanta kunak li Kristian mas okak skosa kunak aljibal kwa manas kanap cho ayak lela irman nak sikit okak li ka irman skosa kunak li kwa lebal onak jasmim alerus ko yaka kis ayak li squat isas kanap chak li stes kwa ut stok chak li ka irman entonces kama nakirikin lis angelica kwa Dios aran saliho Capítulo 1, versículo 1 al 5. Arata kiliratili Dios. Job capítulo 1, utli versículo 1. Nagtataw tatjeli amen. Nakinubelistak li Dios chukwaber aholber utli santil musiber abinasche kikwan ko ni queen a hope skabachan salinajer us li queen ain akal reru lisjuam ut tik shol karunas manula hope abi nasukwa ruli Dios ut inka nasmanu lima usilal ke kwan ku kobralal ut oship israbin la khob asal naal arure kwan ku milis carner ut oship milis camello hop ciento sumalis os ut hop cient lismur asal na alep lismos la khop haalik asal biom sa tiskondili na khek li kwan kep sa oriente epilalal ne kespanus ni rakhlal sa rochochep tiskon kalep nak ne kespanus chiapep chan ut ne kestakla spokmalep li ranap osip rete kuak rochbenep nak narake chinit aik la khop naske liskat bil mayer rey santo presinkil liralas kahol nakwaklitok ekla ut naske lis mayer khatial kharu ralal kahol kwan mare eplikwala link kahol ke makop ut kes makikwa li Dios sa cholep chan la khop ut rahlal nasmanu chihokan ratin li kakwa Dios Daruna kachunla likwan la naah, ulimak ala naah, pues matkausla aquí, mejor así que el Dios hecho ya. Amén. Hermano, habitos chepali Dios, chihokain. Jun likwing ahop chanskaba, pero Maya medio cuanses pa la hop sa kwabi. Maya nas yala hop sa kwabi ika. La hop chan hako ni queen tik sol aran sa inakek us. Ut para katialak anak kuan salik alebal arroyo de leche. Wakon herman us na lep pero charul us na lep anak utunak us na lep. Naman Diyosin chan. Naning eikchan nas sning neke kuak inep familia chan aranat utol nakliis liquing tik lisol bejal kuanke familia mas neke ektana rip chila rip shik neke rip usta rikane rip shik enemies al chukunakwa Seis família, Juan. La obra y familia chocan. Mana quiera ir inca. Aún que le quiera ir. Porque el papá con la quisera o si me quisera.
Madahan na sinakbiyom sa magpero katanak anisalain. Yoke si play chiri bilebri. Pero sa rochos, liquid ahot hermano, mukukwanta pletik, mukukwanta kakaling, mukukwanta sik eluching, Diyos jebal, kukobra laltan, od oshib shrabin lahop. Harugab chiskulil tagwabi, 7, 8, 9, 10. Laheb, ralas ako lahop. Pero naknak-es din elihun saan. Chiskunilet alahebaan nekes utubre chikuag chan. Naknekes ning lischia chan. Ano ka chabing? Matruk hermano Efraim. Nakaking famil tim ok ustasik en cumpleaños sa church. Marekwanta lahat. Pero masik ning real. Sikiling tik-tingkil na spano. Kos en teki impasal na spano jalak parnak na tek. Matingkat si kuag. Nasyeli natin ni Dios. Disik nilo kakechan. Sik akitakil macam ni Jesus. Linahobo kake tao macam. Linat ektanan kage mafi ta anurela at machali kakwa inka. Tak et sikuak, tak et siukak, linum tajen na spanu ake chali kakwa Dios. Pero tatera hermano, machikuan de bien mas shikile mas dikes ektanerim. Kuan hermano. Pantiosire Dios naksala familia makas ektanan hihip. Pantiosire ni Dios. Tatay kaskits inatataragiv tagil auta panakones ni uterip ang familia pop tsaka nage nakiltra nalpora na shaman ke utan chiku aksero chep chan tagi eskeran kwari ahilis familia la ho kuya na kerahta kwango tsik diak schones chinak es cumpleaños. Utla ki kanerman, sintiere. Utla papa, ki sintiere. Ula suegra, kasabok. Yo sin sueg. Tim ok rakis makikwankil chinate elingwashi. Paano o kanak animbok? Wang tanaga mo na pastor, mas usakat anak pangkyo sihli kat siyabain. Mausokat. Mas nailan. Por eso, nakunakli Cristian, tigsol, chuli Dios. In anas elirish karu miltik es cumpleaños. Era talalah kalakal. Matios in elirish karu 100 Dios que valjak saliha na kaltasin. Matios in elirish. Tot ayak ni es shik. Ano tisya? Honing kami to kumsing. Pues, manim te taga con 100,000 tokup sin changat. Dios, hermano. Pero nak res junes, nak yas kaus junes. Amo kunas koslata, ekok chiruli reali Dios nak nas kosla. Pero liraan, ay simo kus ako tajotin. Ay, sintaw sa kasi kwa mi barang kantawal sa kaya disputar kung okting sa kaya disputar ng okting aso kala pasat sakaw sabi sa kaya disputar tayo kwa mi sabi sakaw maray siya sak maray siya sketchipak yaras tain na sinakero ut kistya lesay tayo kwa mi pero sa angel Dios ay si Tatya Shail, tatrosoptes ni Dios, tasten ali Dios, saoks oli Dios sagikin, utak amatim sa usilarik ilinimak kwal Dios, naktatapan Diyosin chiruaan. Nakyesa li Salmo, itanamit te ispanulit inkiet chan likakwa, te kwosoptesi,
na palchik chia tinkerep nakte ko soptesi. Y después la inyo kinchik kolokrep harup chia chik tajo yo chan li quink li isk li te panuli ni kelain chan li Dios. Pero marita ko sila, pero out bilak li kerma hones jahel ut kyo chi pande ola itak aning pande si ha kau ki berman. Kaya kui kintaning esalikish hasta iskinchan. Ala incha chikanek liha ni bela utakana herman yo chipantiosin alang kuchining kosla katataga epantiosin katataga mas uskwang kinchi kama inchan champelos la hot herman nakes mayeh Mare George kalajak lintukle mukuchanta. Mare George mitchantris malikis kale mukuchanta la hopinka. Mare shesh makekwa li Dios es kaushep chan. Ya sesh kaushep. Mas es kaus puna makekwan kalajak la at. Nikatya akspan la kiskase kosin kana pinchaku. Ha anchik kyalire sa en. Etian ayos ako at ko sa motor at yun natin mamatok o delain piyon nakyo sa eskwel spakos siyang kistarey taki to ageli na mama o tapo rin na berskahan ano tiyo ais kaking kaan tiyo smakekwenkil usting ka tiyo li Dios pero tiyo rin palis na sukwa mismo anak Diyos anakil reli kakwa Dios Pero manita che, es que hermano Efraín, manakanada becari mamá se o church, manakanada becari papá se o church, pues ya la inalinaw. Pero nakiani kagwa, naktinto nak saruchichoch, ustala ko chalrula mamás que Dios, pero hana mamá, hana papá, pero tiene que dar abing chino, rena tat abing que chuli Dios. Kung nag-ismano na kuwan, kakise tempero china usap chilo aning. Pero at yung zero church. At yung zero church. Machancharo church herman. Mamaka chokin chisa. Anak yat kushek nagagwap itok sa sulay. Ria herman na mitsan sa altar. O naktadya lakrete amen. Tiya gloria a Dios. Tiya aleluya. Maek ang rechak atak. Manas kapire Ut ni siker nagkakosama yung hak chinis lakok ala at dami ak jikobeh nahulak ni sila kakitsiyap makakatumin chan makakatumin magkamas niya lakop pero nagpadayan ko chik eske lakop taki man yung friend biyom harus 100 pesos karner harus 1000 pesos kwakas harus 1000 pelipos kwanikren Ya sas kawa bigyan as kay mana frey ulay takadyo lagi kuang grak arwage pero sas kawa ana katikip abing chuli Dios nakaje sika utakui akiskal Estados Unidos na tam kadeketo arasiti au chipantyo shink te ulak tiki kui bakaran nakanaw nak la sa kwan sa di puerta hermano, mungkut kita usak ko tanapayak después ti ox kukal mungkut chanta. Lis plan, lis kukum latsa akjoong ko. Pero kung at bitoruk chu usak ko kanan, hik inakto ox sa kangkil liratin ni Dios. Bukuya atawang ti jokat sa kila atik jokat ti talok sa ispyo mali Dios. Na pala panakon ya ataw biom Chanti ko nastaus kara kwale, chanti ko nastaus mota kwale, chanti ko nastibra chotsa kwale, utlaing detak aning ogi chanti lakmak atat ogi, yang kapa nakakwa spanungkil linasteli Dios. Na okayi na numeayi. Chan-chanta ko naklikulaal, nakikis halch inato, na numesare. Kamano?
Sarabing natin ni Dios. Naksiyasi kami Diyos. Shachel hermano sa espabal kung ulong chile sa kult. Lain si steli pastor. Lain si steli pastor. Lain di kisisya sa pastor. At nagulag sa kult. Kispak Shachel. Kispak Shirailan. Ut osatrach. Ut kwakilitrach. Kung nakasteli natin ni Dios. Nakseusa ebli rey. Ebli profeta. Rikis yemal. Marak rikis manungkin na steli Dios. Usak lahat pero okan cipan Diosing. Usak lajuam pero okan cipan Diosingkil reli Dios lik arunas keli Dios. No seas malagradecido sa kasya natin. Uswan ko, sabi kwan ko, sabi sab kwan sa kok, sabi urok kwan sa kish. Pero mga konsult, nag-alula sumatin, yatin sumatin, chinaus na kinaram. Kung siyang kataras, kamunta ako akrikin. Alam siya kuwa kayo, o si, pari kuwa sa siyabay, charay sumatin. Spreading kilat yo. Silaing kis kaus, sumatin yo. Pero mga konsult na siya, ayo, spantyo sa kili kakwa, sinat, takla, tsakikin, at siya kuling papay mama, Osper sa tingkol, sorry kaya sa tikwak, tsaka dakre. Diyos, aking kaya sa tikwak, sinchoba yung nakanin, magwalik, ate, ang Diyos, pero Diyos, naklaatin sumatin, mukuchan ka, tarela sumatin, mukuchan ka, tarela, mama, la papa, na uswang ka, spanet, herman, sakwing, sa ish, makusot, ang Diyosing, mas bien, chileng ka, Diyoko, tawasing ka, Diyoko, pori na eka na kwan kaya jabs para las kahol. Pero la hoping ka. Mako ko nakjukwa bek na pantosin ci salas kakol sa mukmu ciris kolom. To ko nasjere anakwan al o kwechi pantosin pero nagwa nak te ere kakating ere di Dios. Kwan se cho. Patsume Dios an. Kusyete la hop nak Tok jerep kok anak oke cuma hak si ke culi Dios cuma kucan talah kho ko os khunes lain ni mayhak jadi sin familia no kunin ja terek aru joki kakila ini naurerik ini Dios takanau aru joko ama ta banulat esker mano efrain ika cina ing bin chakom al ya se cina bek wanak nagulak sa kuor kuipore sa kebre kanap silanki o kampachi mayakak chiris renak li Dios kuakles cakala kuala lag ahol biibagip juli Dios pats kuy alamak chiruli Dios naking asa terus kepas na lep nak jojikik Ika na ako masah cinak nakil bukod na kesak at chilikok ay ha padre mano kwantut nakskijak charus kijakan manigay sila hiro lain herman nagkesapin lop chikok tok salikis hasta ko nagkeskuk siku chikasutak yok puro yok si atinak bukod kamabutan na ako na rumpag isik nakating chalkat ko kayo nagkulong ma at sa chos na kaslo pero laoy ka malit sara ka sa chunub akin spenalasik aratis chap ha arabian kajiba kirulis katiki malak tsaka bagay siko glalalo ara utan us na eli alalbeh pero nakuan man pero nakstuk chika mayala tukdakan mayala ko kumayak sa pues la atot kulo karay lalan maos nyo yaak sa kungkutan naking ajit abing paano hos na lebla ko magkudajeta eske konsil herman mukukiyat siya kwan sa konsil chantal kwa awut menak sa kamsi la Sodoma ut Gomorra awus niya lalak sa kamsik nasyela tini Dios se ok si mausilalip chan pero huns ko liya sa siyangkap sa kanlak sinalot
le kagwa. Quip aquí se calebal te choque dat kulong ki Dios chan. Quip aquí re se calebal. Ayos te mamas diki kaushilak. Rik indis jeni Jesus. Ya se calebal chan. Quip aquí te se chosha. At yak se calebal se kharuk sient kwanke. Quip aquí te shik chan lifa. Nakakatela o likyo chimayhat asi sigredo chosha. Nas SDM ay sigredo chosha. Ustak ela diezmo, ustak ela primicia, pero an tak ulak kisar chichot tat osop tesik tat eli kagwa chitam karoake antes kam chaklama ye. Pero kuin anak kapano usta chabil. Masach all kama libus Dios. Nakwancha na pasako negat kam kantawal nakmaka achuchakwok. Masakach orak kamanak ni Dios kailao. Amen. Ano pekwa sa siyam lako? Tikilal chan. Mukunas manuta mausila lako. Habita ko abi kunak chukwa berse ochoch. Naktik sol. Kospen saili kwang chisali ochochan. Pero se rochoch kunak chukwa ber. Impo mas hos. Yes, herman. Na araw na siya. Awutik kinakingkalan kay ulo ni Ma'am Kiki. Masik ni kinarin kwalaling akol. Pero kaos na tayo kagip. Chan kiro na katwarik ine. Wala kwalalag akol. Ha? Maray sa choice sila rin kilap. Indati yung lapano ko. Masalat all! Esa naguk res ke masuk ali Dios. Mat kana jika yang garan. Bacina saja conat kil. Gitarah. Kakuntak etali kococh horik inre la hoberman to usaha kusten na miti Dios. Kwang jika biomal. Mereka na kunak dia kwa kashkwan pergitat aing ciruli Dios. Ik anak kanam kok ajit ke di Dios sage. Bi kwan kep cena ho bak ya kaslang kis ocho cena kwan kita kas panong kil kos panong lahok tat pantio sing haru ba kok al kwan kep ho. Entonces rahlal cia naksa chol kamanin jerin tetsi barak chutaul siap ele kacin herman renak kwang se chol. Mokho purian na alan spans kacin haru pok warek anin nau chan. Harus siap wale lach anak cium herman kaninau. Itu arata kereta. Buku cancan telah kok. Harum terah. Kulak kolak kok saru cicot. Aku saya cakap nakwan pero shock jenis federal belakok al iliris. Kok epetat panjosing khonalik kini belakok al. Jokat. Ilak kila panjosing kila acuni Dios. Ya kaki herman, ya laok kita telok sail kilaot kak eretal kajong kapanom sa rusicot. Pero kikat kak eretal, ya kek aomah kinak khonalik kwang ko senebail. Harut siap sekambale rip 20 años, masechiwa na kay Rod Shabil awut. Ting okay pat alerayos ko tayo chote siya wal khok agwan sa Rod Church kinasumatin. Ko tayo chote siya wal. Onegesya maldición kwan sa kaben. Sakal sa kana herman, so kwan sa dikale wale yaman so istula so kan so chala ye mane to usa kay jangge mausad biage katakal lajo amlat. Napalagesya shikhe ko sa ditem so ay chakla ko si herman. Awon ta chik eske mokusat kultiki na nagke am kat kudog skulal. Pechi masab jeni gesya herman ke ta anat kile ko shikyaran. Gusto karong tatsikaran ho ang katakay sana kahon porque haan lacho ang tento takal mukuha ta lacho utleban. Amen. Lain herman kan nachal koning kaus sang kini guysnya ak ro ili iglesia incha kem guys kami guys utang disjebal ro ili iglesia incha kausat elsa stang herman es que kami chakilal
Pero mamakat si Chakila Marta Chiki, kwan. Natya ko lebej, kakya kachol, molu, tasha. Kakya kachol, motis, tasha. Shmanak mapar, takataw lios, kakwi aran, sali chosha. Kapita ko abi. Kwi kuangkat sa pabalain, kiachol. Kwi siya sa kalansik papaan, mano silal, kit hulak chakilal, kit hulak tialek, chunchukat sa naak, esdok ali Dios. Mahop li pastor. Mahas li pastor. Mahon usnas pano sa church kakini Kristo ha usnas pano. Chopan Diosing tasak juli Dios konebik. Kapan Diosing tasak heli Dios kotoli hermana in Jochi pan Diosing. Ay kon hermanos diloan. Araw na tili kagwa mukunim lamay terte kwang kunak 15, 20 lag wala lag aholchan. Abiti jagelat ispink. Gulaat sat kamok sat kame. Matok si kamsing sa tibes. Amen. Mag-ain kames na in maainin kamsi. Shikil amer Diyos kamsing kil seshkon siya kalil. Ako nakikat sa nagwa na ako alerman. Tiyanig siya. Putkat ya tiya sekreta an tiyanig siya. Sorry an Diyos kamsing seshkon siya kalil. Otah bichanel alabans coro profeta. Amen. Kalau omak kan lewan nak tok cocokat. Bisa ko sa hospital aranat kamchak. Bugut kaje tage nak kole age. Out. Porque mientras kuali kachu amcha ni Dios kapats aks kuy alkama chiru nak tok narugan. Kijokat kitok an laat ishk. To obaku. O kanak katsolak kachu am kholakho renak to kolek uto osok tesik hona rahli Dios. Sakon ko tanak alebala intenemintak chik. Shabil ol chotsak mukuchan chanda chinak kayane ko taksing ekwering ans akak chitek. Porque te usak te pa litiera ti Dios. Ona king ate pa ayos sa pim te skam respor. Amen. A templa intok chabilore. Pero tentonak la estes chabilox ben quadro di Dios. Mukuratat kay Dios tuminalere. Ana eli oro, ana eli plata. Mariat sali oro li plata. Ana herman. Na balaga siya spiomo li king kwale. Kuantas ano? Makanas manu, yas kupsi marip chuli Dios, ho kanak spiomo, porque la tsama kana jolare haan ne ba el tikiti la tsa. Pero la Dios mo ko el ta na balagas che shel ainties lerman. Ma come on to be Dios shel ak. La osa el kuna tok katies mo. Asi la o el. Pero la Dios mag-echo ka el. Laat pa na la el. Masato ka Dios sa siyama na inerman. Abot siguro awa chuli Dios. El. Ladron chan. Entonces, sa tsolak kaki, rahlal syaman, tato ka Dios, mo tato ka Dios, renak mukutya tibi kakwa, el kage. Tiya kaya di Dios kosire la ho. Chimilis karo kaya think Sakap lago kerman. Ana iratin ni Dios katsol kong kamok.
Likagwa Joseph Tesing rik hermana ing rik ini 50 años. Diyos mateningkil. Ik anak kanaw. Hok eal. Lisnumsi. Liskul. Hok eal spanuk. Veris juam paling kaus. Pero anit yun siteng angre kahkwi ni Jesus. Ni Jesus saan? Ni kaabogado. Haana iloke. Hokana kayak li kachol chiro anchi pantosin khonelik. Dios ten angkere. Oke chiti hokchuli kakwa Dios pantosin kil. Li 50 años. Sa lobali kakwa Dios. Sa lilok la khonalay. La hermana Juana. Kakwa na soptesin ang hermana Juana. Kakwa chikaw kalamet ew. Hokis cheli kakwa rep lang Israel. Kami naktero soptesi e biteremit Israel. Li kakwa tasyak soptesin kagwe. Eta sasrahom sa Spain la juam. Utis kaya kwe lirusilal khunrik likutan. Chakes rep biteremit. Utaana anit katkela o. Reli Dios. Sa chalsye pareli Dios. Naklikagwa. Trosoptesi sinum takenak a hermana o kanak totigo chuli Dios sa khodalain chanchali kachol o chanchali kam naruna katshakli hermana Juana titigo kakikin wakili las ahol mari kwanket arin naruna kinetes no me agetis kat out porque nakto yo na